2026. Turabifuriza kugira intangiriro nziza z'ukwezi kandi turabakunda cyane ku buryo tubifuriza no kuzagira ukwezi kwiza kurimo amaronko. Ariko ikintu cya mbere ni amakuru, niyo mpamvu usabwa gukora subscribe kugira ngo bikiba bihite bikugeraho. Tugiye kugaruka ku ngingo ebyiri zitandukanye ariko z'ingenzi cyane. Nibiki ukwiye kumenya kuri iyi tariki? Nibiki ukwiye kumenya muri iki gitondo? Mutayomba General yamaze kwitaba Imana. Iyo ni imwe mu ngingo tugiye kugarukaho. Abasirikare 27 imiryango yabo irimo iraboroga. Aba basirikare 27 n'abasirikare b'Abarundi baguye mu mirwano yahuje AFC M23 na Wazalendo FARDC FDLR ndetse n'izi ngabo z'Abarundi. 20 b'Abarundi rero nibo bamaze kumenyekana ko baguye muri iyi mirwano. Mbese iyi mirwano yagenze ite? Mbese yatangiye ite? Mbese byagenze bite? Nibyo tugiye kugarukaho mu kanya gato. Tudatinze, reka tuze duhite duhera kuri uru rupfu rwateye amangambure, rwateye ubwoba mu bayobozi bakuru ba Kinshasa. Uyu yitwa Mutayomba, Generali Mutayomba. Uyu nguyu yarafite ingabo nyinshi cyane aho babaga mu kibaya cy'ahantu hitwa Ruki. Uyu nguyu kandi yaramaze igihe afite intege nke, akaba ariyo mpamvu yiberaga mu ndake ndetse akaba yaratangaga amabwiriza yibereye aho ngaho mu ndake nyine. None katarari imbere ku rugamba, katarari imbere ku mirongo y'imbere, byagenze bite kugira ngo uyu nguyu avunirwe umuheto n'ingabo za AFC M23? Niyo mpamvu turi hano, ni nayo mpamvu ukwiye gukora subscribe kugira ngo uko amakuru atugezeho natwe tujye duhita tuyakugezaho 5 kuri 5. Uyu nguyu Generali Mutayomba ameze nk'ingabo yari yaratawe, ameze nk'ingabo itari gifite uyiyobora. Niyo mpamvu atitaweho cyane, atarinzwe cyane, ndetse akaza no kugambanirwa n'ingabo ze nyuma y'uko abanye n'izi ngabo ariko batitaweho ndetse badahabwa umushahara, aho bivugwa ko n'inkweto zari zarabasaziyeho, imyenda yarabasaziyeho, bigatuma n'inzara bari bafite rwose. Mu ngabo yarayoboye habonekamo abagambanyi. M23 rero ikimara kumenya amakuru ko uyu Mutayomba ari mu kibaya cya Ruki kandi akaba adafashwe neza no hejuru n'ingabo zo hejuru, akaba adahabwa ibisabwa byose kugira ngo abashe kwitwara neza ku rugamba, yaje kwinjirira bamwe mu basirikare b'uyu nguyu Mutayomba maze baza kuranga aho ari. Nigeze kubabwira inkuru y'uko M23 iherutse kuganira n'abanyamerika baganira ku guhabwa ikibaya cya Rubaya. Ibi ngibi nakomeje kugenda mbibabwira. M23 yaganiye na Amerika ibemerera ko izajya ibaha amabuye y'agaciro yose avuye muri iki kibaya cya Rubaya, bituma Amerika nayo iyemerera kuyiha drone ndetse na systeme yo guhanura drone za Kinshasa cyangwa se z'ingabo z'igihugu cya Kinshasa. Ibi ngibi byatumye
M23 isa n'iyorohewe, kuko mu minsi ishize yari igowe cyane n'ibitero bya drone byagabwaga n'ingabo za leta. Iyi ngiyi M23 yari imaze kubona ko imaze guhashwa n'izi drone. Ndagira ngo mbibutse ko no mu minsi yashize izi drone zarashe ahantu hazwi ko byashoboka ko ariho hari umutekano kurusha ahandi, i Goma, ariko izi drone z'ingabo z'igihugu zabashije guca muri humye abarwanyi ba M23 maze barasa i Goma. Iyi M23 rero imaze kubibona nk'abanyabwenge, bashatse uburyo begera Leta Zunze Ubumwe za Amerika babigisha systeme yo gukoresha drone, ari nazo bakoresheje barasa uyu wari mu ndake cyangwa se mu byobo byacukuwe biberagamo. M23 yoherejeyo drone zirasayo amabombe 7 ziramukomeretsa ku buryo bukomeye. Birimo biranavugwa ko muri iki gitondo rwose uyu Mutayomba yamaze gushiramo umwuka. M23 rero imaze kwegera bamwe mu barwanyi banashonje b'iki gihugu, byaje no kuyihira rwose, maze bayirangira neza ahantu uyu nguyu Mutayomba yihishe. Irasa izi neza ahantu irashe, kandi irasa izi neza uwo irashe uwo ari we. Ikirimo rero kibabaza abantu cyane nuko uyu nguyu General Mutayomba nyuma yo kuraswa n'izi drone agakomereka biteye ubwoba, atigeze ajyanwa kwa muganga, atigeze ajyanwa ku bitaro. Iki nicyo kiri kubabaza abantu, kikavuga ngo mbese abasirikari ba Kongo barimo bazi icyo barwanira? Ese niba Kongo idashoboye kwita ku basirikare bayo, ese nk'abarundi barimo baramara iki muri kiriya gihugu? Ibi nibyo abenshi bibazaho, ndetse no mu nkuru tugiye kugarukaho mu kanya turi bubabwire, turi nabumvishe amwe mu majwi y'abasirikare binubira ubutegetsi bwa Kinshasa. Iyi nkuru reka tube tuyiretse, tubabwire indi nkuru ikomeye cyane. Nyuma yo gutangiza imirwano nyuma y'uko Wazalendo, ubundi byose dore aho byatangiriye. Iyi M23 iherutse kurwana bikomeye cyane, ifata agace ka Kinigi, ifata agace ka Kiriba, ifata agace ka Ruke, ifata agace ka Murema ndetse na Ntete. Nyuma y'uko imaze gufata utu duce, umukuru w'ingabo z'igihugu cya Kongo yitwa Christian Kiwewe Sangwesa cyangwa Sangwesa, uyu nguyu yahise ahamagara abajenerali bari ku rugamba, bayoboye urugamba. Arababwira ati iyi M23 ikomeje kuza ifata uduce gutya byoroshye gutya, aho ngaho murahokora iki? Abangaba Abazalendo ndetse n'izindi n'ingabo za FARDC zagejeje ikibazo kuri uyu mukuru w'ingabo witwa Christian Kiwewe Sangwesa, uko barwana bashonje, nta myambaro, mbese muri makeya batitaweho. Ngira ngo mwabonye ifoto, uyu nguyu Christian Kiwewe Sangwesa yahise atuma umujenerali ukomeye. Ngira ngo mwabonye ifoto cyangwa se video yacaraciye ku mbuga nkoranyambaga, yari irimo umusirikare afite inoti nyinshi mu ntoki, arimo yicaranye n'abandi bajenerali iruhande rwe, asa nubagira inama ndetse nubabwira ati rwose mugende murwane mushiremo imbaraga, aya mafaranga nayanyu. Abantu bashonje rero bumvise ko nibatsinda barahabwa amafaranga. Bakoze iki? Baragiye bavudukana M23, baragiye barayivudukana,
M23 yari yafashe Kinigi, yafashe Kiriba, yafashe Ruki, yafashe Murema ndetse n'akandi gace kitwa Ntete. Iyi Wazalendo cyane cyane Wazalendo n'ingabo z'abarundi zirukankanye M23 irirukanka kugeraho bari basigaje gato ngo bafate n'ikibaya cya Rubaya. M23 rero muri ya systeme yabo yo kureba imbaraga ahantu ziri, ndagira ngo mbabwire ko muri iyi operasiyo M23 bya bindi ivuga ko iterwa inkunga n'igihugu cya FARDC, niba hari ahantu yaboneye intwaro nyinshi zikomeye cyane ndetse n'amadoroni ejo bundi igiye gukubitisha abangaba, ndetse n'ubu ngubu bari kurwanira muri Gasheke ndetse na Ngururu, iyi M23 ndahamya ntashidikanya ko iri gukoresha ibikoresho yakuye, yatse Abazalendo, yatse ingabo z'abarundi, yatse FARDC ndetse uriya mutwe bifatanya wavuye mu Rwanda. Wazalendo rero igeze aho iri kuvudukana M23 bavuduka nk'abanyweye essence rwose, nk'abacometswe ku mashanyarazi. M23 iravuduka bigera naho yari igiye kuva no mu kibaya cya Rubaya ikahasiga. Ntabwo nzi icyo General Makenga yabwiye abasore be, nge nkunda kubita abatipe ariko nimvuga abatipe wowe ujye wumva abakomando, abagenerali, abasore bazi icyo barwanira. Barakase bavudukana abantu bitwa Wazalendo, barirukanka bakuramo imyenda bambara civile. Ngewe amakuru mfite nuko ubwo bakoreshaga inama, murabizi ko M23 iyo imaze gufata ahantu ihita ihakoresha inama. Ikoresha inama, abantu bari aho benshi bari Abazalendo bakuyemo uniform ya gisirikare, bahishe intwaro, aribo bari gukoma amashyi. Twari tubategereje, abandi bambutse bagiye mu gihugu cy'u Burundi. Ahariho rero twinjiriramo tukavuga tuti abarundi, abasirikare b'abarundi barenga 27 baguye muri iki gitero. Imiryango yabo rero nk'uko bisanzwe ubuyobozi bw'u Burundi cyangwa se General Neva ndetse n'umukuru w'ingabo ntabwo bajya bemera ko hari ingabo z'abarundi zigwa muri biriya bitero cyangwa se muri ruriya rugamba zirwanamo na M23. Ukibaza niba M23 irasa amashaza, ukibaza niba M23 itarasa amasasu nk'ayandi, ahari irasa plastique. Ariko niyo yaba irasa plastique, ndakeka ko abadapfirayo baba ari ibimuga. M23 yabwiye abarundi mureke kwiriza, abarundi mwikiriza, muba mwaragiriye inama abasirikare banyu ntibajye kurwana urugamba batazashobora. M23 yaravuze iti rwose umurundi rwose uzafata gahunda akaza aje kurwana azaze asige asezeye kuko ntabwo azataha. Rero ubuyobozi bwanyu cyangwa se ingabo zanyu ntibabitayeho. Kuba batabitayeho rero ntago mukwiye kwiriza, namwe mukwiye gufata umwanzuro wo kubuza abahungu banyu, abana banyu, abagabo banyu kujya mu ntambara idasobanutse mutazi icyo murwanira. Imiryango rero y'abantu baguye muri iyi ntambara irimo iratakambira cyane ubutegetsi bwa Sebarundi kugira ngo byibura ntago baba basubiza ariko byibura babashingure neza.
ndagira ngo mbabwire ko bari abasirikare bagwa ku rugamba ikintu bakora M23 iyo ikora amasuku icukura ibyobo bya rusange ikabashyiramo. Bizagorana kubona umubiri w'umuntu wawe. Abazarendo rero bamaze gukubitwa inshuro, bamaze kwirukanka, bamaze gukuramo imyenda, bamaze guta intwaro, M23 nayo kwa kundi yavuze ko ifashwa na FARDC ndetse n'igihugu cya n'ubutegetsi bwa Kinshasa kubona intwaro zo kurwanisha, nayo yaragiye yegeranya ibikoresho. Ndagira ngo mbabwire ko muri aka kanya tuvugana, intambara irimo iratogota mu gace kitwa Ngururu na Gasheke. Ngururu yo bivugwa ko yamaze no kuvamo. Abatasi bacu bahariya ndetse abatureberera, abaduha amakuru bahariya bavuga ko Gasheke ari yisigaye nko ku kigero cya 80% kugira ngo nayo ivemo. Iyi ngiyi nimara kuvamo, ndagira ngo mu masaha ari imbere ndaza kubabwira indi nkuru ikomeye cyane yizewe. Intiti zacu ziri hariya ziri kuducukumburira neza kugira ngo ziduhe. Akangaka kari agakeregeshwa k'inkuru tugiye kubaha mu kanya ikomeye cyane. Reka mbabwire ko mu kanya gato ndaza kubabwira inkuru, ariko nyinyuze hejuru gato yuko Amerika nyuma yo kuganira na M23, twarababwiye mu minsi yashize, bikaganira ko M23 igiye kuyegurira amabuye y'agaciro yose ava muri Rubaya. Iyi Amerika nayo ikemerera M23 intwaro ndetse ikabemera no kubahugura mu bijyanye no kurwana no guhanura amadroni. Ndagira ngo mbabwire ko M23 ubu ngubu iri gutoranya abasirikare bagiye kujya mu gihugu cya Nepal mu mahugurwa n'imyitozo yo kurwanira mu kirere ndetse no mu mazi. Iyi M23 imaze kubona ibikoresho, ndababwira ko FARDC, Wazarendo n'indi mitwe, iyi M23 ibonye ibikoresho muri iyi minsi ebyiri ishize. Ntabwo nzi ikizabikoresha mu minsi iri imbere. Ndagira ngo mbabwire ko nibikomeza gutya, M23 nikomezanya imbaraga ifite, ntabwo harashira igihe kirekire tutababwiye indi nkuru ibabaje cyane ku bakunzi ba leta ya Kongo, ariko ishimishije cyane ku bafana ba M23. Reka twongere tubashimire kuba mubana natwe buri munsi. Reka twongere tubashimire, nukuri Imana ijye ibaha umugisha, namwe mujye mubana natwe. Niba ari n'ubwa mbere ubanye natwe, dutanga amakuru yizewe twakuye indani, twakuye ku mirongo y'imbere hano muri gihugu mu burasirazuba bwa Kongo. Kora subscribe, ukore share. Sheni ni yayindi yitwa Rwanda Update Today, ibagezaho amakuru ako kanya bikimara kuba rwose. Natwe tuba tuhafite abantu, natwe rimwe na rimwe hari ukuntu tujya tubigenza nk'abo noneho tukabagezaho amakuru yizewe kandi acukumbuye. Ubusesengura